Abakozi ba televiziyo Nord Pentest na Evertive turabaramukije. Muri kumwe na Prophet Daniel Kwisera. Imana baho umugisha muri kino gitondo tugiye kuganira ku mashambo y'Imana. Imbere yuko tugira ikintu cyose dukoze unyemerere tubanze dusenge Imana. Turagushimiye Imana uhambaye, Mana y'ubwisa, Mana y'icubahiro, Mana yo kwisegwa, Mana y'ububasha, Mana y'inkomezi. Duhaye kase imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, kandi duhaye kase imitima yose igiye kukumviriza ku karino jambo, uyihe kubohoka, uyihe gukira, ishimira ingana icyo yababwiwe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Mwese muri ko muradukurikirana, uyu munsi tugiye kurwanira ku jambo rivuga ngo kwirinda guhemuka cyangwa gukomera mu gihe cyawe. Ni jambo dusanga muri Daniyeli ibice ni bitatu. Turisoma ku murongo wa 16 tumanuke na 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ijambo ry'utwiravuga kuri kubakungo ba Shadraka batererwa mu itanure ntibagira ico baba. 16 aravuga ngo Shadraka na Meshaki na Abednego bishura umwami Nebukadineza bati niturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimese Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. 18 aravuga ngo ariko naho bituba bityo umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo cy'izahabu washinze wahagaritse. Amen. Tugiye kuvuga kuri no jambo rivuga ngo kwirinda guhemuka. Aba n'abasore batatu bafanye mu gihugu ciwa bamukanwa i Babuloni nk'inyagano. Barahaguruka bagenda bisheye imana yabo, imana bakorera, imana ya Israeli, imana y'abasogokuruza babo bari barakurikiye. Bamenya neza kuri ko bagomba kubaho bashingira inta ico bari. Ica mbere ko bagomba kugaragaza ubumana buri muri bo. Ica kabiri ko bagomba gushura ubwiza bw'Imana mu gihugu bagiye kubamwo, kandi bari bagiye nk'abantu bagiye kumenyekanisha inkuru ya Yesu Kristo muri ico gihugu, kugira ngo vy'ukuri Imana zibigwamana ziteshwa agaciro, maze Imana ya Israeli ishigwe hejuru. Nico gituma abangaba bari bagiye kuri mission, nabwo bahagurutse kubera ko bari bagiye kubwusagusa, ahubwo Imana ikora ikintu kimwe yiteguye gukora n'ikindi cya kabiri. Nawe uri kuradukurikira muri kino gitondo, nagenda kubwire ko Imana imufyurimwe mu vyubayemwo, Imana ifise inumbero imwe igomba gukora n'iya kabiri, kugira ngo isina ryayo rishirizeho guhabwa icubahiro ku buzima bwawe no mu bawe no mu vyawe vyose. Aba basore batatu babaho baragenda mu gihugu cy'i Babuloni ku mwami Nebukadineza, maze bagirirwa amahirwe kubera ko Imana yari yarabatoranije, yari yabahisemwe muri benshi, kandi yagomba ko bagaragaza ubwisa bwayo, kandi yagomba ko izina ryayo rishigwa hejuru, kuko muri ico gihugu hari kutamenya Imana y'ukuri. Abantu benshi basenga imana z'ibigirwamana. Niko Nebukadineza atoranya abakuru, atoranya abanyagihugu bose kugira ngo habe iminsi mikuru, ngo ategeka ko bamara iminsi bari kurya bari bariko baranana, kugira ngo vy'ukuri ashinge umunsi wo guhimbaza imana zabo, zani imana z'ibigirwamana. Ngo yubaka igishushanyo cy'izahabu, aragitegurira umunsi ugirirwe muri uwo munsi bagomba kucunamira, bagafukama, bakagisenga. Ariko nagomba ndakubwire wewe turi kumwe muri kino kibanza, inshira ni nyinshi umuntu acamwo, ariko nagomba ndagusabe ngo mu buzima bwawe guhemuka ubishire kure. Ntugahemukire Imana, ntugahemukire mugenzi wawe, kuko iyo uhemutse ubutaye ibanga ry'agakiza kandi ubutaye ibanga ry'Imana. Nico gituma aba bagabo bavuze bati uko biri kose nidufa canke twobaho tugomba kwemangira Imana yacu, kuko Imana yacu nihinduka, kandi Imana yacu ninanigwa, kandi Imana yacu nitsindwa. Na muntu numwe kugira kububasha Imana yo mu ijuru yagushizeho ikimenyetso cyayo. Bashingira inaho kuri kwico bakiriye canke ico bamenye.
nagomba ndakubwire ngo wowe uri kuradukurikirana muri kino kiganiro, ni ikiganiro cyo gukira no kubohoka. Hari kubohoka kw'imitima no gukira kw'imitima biciye mu ijambo ry'Imana. Nagomba ndagusabe ngo mu buzima bwawe, niba hari aho wigeze guhemuka ku Mana, ongera usubire mu mwanya wawe. Nimba wigeze kuba ugororoka ukava mu kugororoka, ongera usubire mu mwanya wawe. Nimba hari ibanga ry'Imana watakaje, ongera usubire mu mwanya wawe kugira ngo ube umwizerwa kandi umwisigirwa imbere y'Imana. Abo basore batatu babaye abizerwa imbere y'Imana, baba n'abizerwa imbere y'umwami Nebukadineza, kuko misiyo bari bafise yari yo kugaragaza ubumana bubarimwo. Kandi Nebukadineza amaze gushinga iyo misi, ategekanye nabo gucunga ko ibi amategeko yashinze ari bwubahirizwe. Mugabo aba basore ntibahagarara ku cubahiro cya Nebukadineza ko ari umwami, ariko bahagarara ku cubahiro c'Imana isumba byose, Imana ya Israeli, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka, Imana ya Abrahamu. Bayihagarara ko bavuga ngo Imana yacu niyo yonyine ikwiye gusengwa, niyo yonyine ikwiye gufukamirwa, nta kindi dukwiye gutinya. Nagomba ndakubwire ngo wowe uri kuratwumviriza, nagomba ndagusabe ngo mu kibanza cyose ubayemwo ubahisha Imana yawe, hagararira Imana yawe, ubahiriza izina ry'Imana, hagarara muri Kristo Yesu, vugira muri Kristo Yesu, menya ko ari we gaciro k'ubuzima bwawe. Ibindi byose bishobora guhinduka, ariko Kristo nahinduka mu buzima bwawe. Nico gituma tugomba guhagarara twemana, guma mu mwanya mwiza, guma mu mwanya wo kugororoka, guma mu mwanya w'ubuntu Imana yakugiriye, uhagararane nayo, uhagarare mu gishingo cyayo kugira ngo nayo ikugirire neza mu mpande zose ubayemwo. Aba basore batatu bamaze kwemanga neza Imana yabo, baravuga bati ntidushobora gusenga ikigirwamana n'umunsi n'umwe, ntidushobora gufukamira Imana itavuga, Imana idakora, Imana itabona. Tugomba gukorera Imana ya Israeli, imwe twabona ikiza, imwe yatuvana mu bugaragwa, imwe yaduha mana, imwe yatugaburira, imwe yadukiza ikatwambutsa Yorodani, imwe yadukiza ikiyaga gitukura. Iyo niyo mana ikomeye. Imana yawe rero igomba gukora ibikomeye muri kino gitondo, ariko unyemerere nawe wemere utandukanye n'ikintu cyose, kuko icyo cyose ukora kidahwanye n'icubugombe bw'Imana buvuga ku buzima bwawe cyangwa ijambo ry'Imana rivuga. Icyo nacyo kimaze ni ikigirwamana imbere y'amaso yawe. Icyo cyose uha agaciro kitubakiye mu ijambo, kitubakiye kuri Kristo Yesu, nta gaciro gifise. Nagomba ndagusabe ngo utwumve kandi wumve iri jambo. Abantu benshi barahemuka, urashobora kuba warahemukiwe, nawe urashobora kuba warahemutse, ariko subira mu mwanya mwiza. Urashobora kuba warahemutse mu kwisera ugasubira inyuma, warigeze kwihana umunsi umwe uratura, wemeranya neza n'Imana ko ugiye gutandukana n'ibibi, ariko uwongera ubisubiramwo. Uko nuguhemuka, wahemukiye Imana yawe, wahemukiye agakiza wakiriye, uhemukira umwami Yesu yakwitangiye. Ndagomba ngo muri kano kanya jewe nawe wiyumvire, witekerezeho, uhere hasi gushika hejuru. Urabe inzira zose waratakaje. Nimba wahemukiye mama, niba wahemukiye papa, niba wahemukiye inshuti yawe, niba wahemukiye Imana urugira byose, wikontorore mu mutima, usubire mu mwanya wawe mwiza. Inyuma yo kuvuga ano majambo, dusengane mwari no sengesho kugira ngo by'ukuri Imana ikubone mu mwanya wayo, ikubone mu bwiza bwayo, ikubone mu kibanza igushakamwo. Nagomba ndagusabe ngo umenye neza ko ibigutegurira inabi ataco bifise cyo kugukoza, ahubwo umwami Yesu yiteguye kukugwanirira no kukuneshereza muri ivyo byose ubona byari bikomeye. Nyemerera rero dusengane isengesho. Aho wahemutse hose uhiyumvire, aho wahemukiye Imana yawe uhiyumvire, kugira ngo bikunde ugaruke mu mwanya. Urashobora kuba warahemutse ugasubira mu busambanyi, ugasubira mu busuma, ugasubira muri bya bindi byose byankwa n'amaso y'Imana. Nyemerera ugaruke ku ntebe yawe, nyemerera ugaruke mu mwanya mwiza kugira ngo bikunde Imana ikubabarire. Urakose. Reka twese dufatanye, aho uri, nimba wicaye, uri muri biro canke uri mu modoka, uri ku maguru, aho uza kutwumviriza hose uri,
uzamura ibiganza, ushobora gufukama ufukame, wicara wicare. Ariko ico nizera nuko Imana igiye kugusubiza mu mwanya mwiza, imbere yo kwitahura ukitunganya mu mutima, ugasubira mu mwanya mwiza aho wahemutse ukahamenya, ukabwira Yesu uti Yesu ngwino ungirire neza. Urashobora kutaramwakira umwami Yesu, naho nyine ukimara kutwumva urashobora kwizera ukamwakira mu mutima wawe, Imana ikakugirira neza. Unyemerere dusenge. Mwami Yesu turagushimiye, aba bantu bashaka kuba baraguhemutse ko igihe kimwe bakakwizera nk'umwami n'umukiza, uyundi munsi bakava mu kwizera. Harabahemutse kubw'ivyaha, harabahemutse kubw'ibibazo bafise bituma bakora ibyo batakagombye gukora. Harabakobwa bahemutse, abasore barahemuka, abapapa barahemuka, abana bato bose nibumvira mu byo bategerezwa kumvira. Nyemerera umuntu wese umugirira imbabazi, kandi unyemerere umuntu wese ikiganza cyawe kimukoreho, umusubize mu mwanya mwiza. Utwumva akwemerere umwataye mu mutima wiwe no mu buzima bwiwe, uganse muri we mwami, kugira ngo izina ryawe rishizeho guhabwa icubahiro mu bakubana bakwemera. Nyemerera ugenderere umuntu wese umukoreho, umukoze ikiganza, maze mwami ikibanza cyo guhemuka ugikureho, maze umushire mu kibanza cy'ubugororotsi, kugira ngo mwami nawe asubire mu gihe cyo kunezerwa, nawe asubire mu gihe cyo gutwenga, nawe asubire mu gihe cyo guhimbaza Imana, kugira ngo bimenyekane ko witwa Imana. Urakoze mwami, turagushimiye, turagukengurukiye, habwa icubahiro. Ndashimiye izina ryawe mwami, ko ari izina rikomeye cyane rirenze yandi mazina yose, kandi rifise guhishura ikintu cyose, kugira ngo tugusizeho gukayangana mu bwiza bwawe. Mwemu yera agenderere bano bantu, kugira ngo abakoreho, abigishe ibyo gukiranuka no kugororoka, abarememwo imitima itunganye. Tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, turagukengurukiye, dusenze twizeye kandi twisigiye imirimo n'ibitangaza ukora, kandi twisigiye guhinduka kw'imitima ya benshi kubwa rino jambo. Turagushimiye, dusenze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Bakuzi bariko muradukurikirana, mwari kumukurikira televiziyo No Repentance No Effective, mwari kumwe na Prophet Lionel Kwizera. Imana ibahe umugisha. Mwashobora kuturondera ku nimero kuri 75 548 547 cyangwa 198 475. Murakoze, Imana ibahe umugisha.